Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Dr. Maisel Amprin Lingdor, kabre ka Menteri Katanat Rep Karyang Badiang Baha Kamiat Jong Kinong Rep Pasorkar Meghalaya, kalapan pa ko jing smo kemen ka makraw Kinong Rep Jong Kajala Meghalaya, belayo man paniinan yu so nyam tra, bat kong juru yu so trun, bat kibe kijat jingbam, bat kimarep, belashna bat penmihi na po Kajala Meghalaya, hapo kanong ba Bengaluru, hakayo paninam, ya kablatip kong ka Zest Fest Meghalaya, Kasi Mandarin, kabla sedang naduk kasi palay kata kakat sautre ubnay no pra arhajara pulay, magkabaan sa pangkot pat hakakat nyotre ubnay no pra arhajara pulay. I'm so happy. Good show, man. So, how many of you got? We are getting 4 times. More are coming in because tomorrow also we have shows here, and also there will be forum Kanakpura there will be show, and on 17th it will be in Lalbagh. Very good. Yakate ka program paninam la pelong hanong ba Bengaluru, hakajala Karnataka, hapalau kidukan ba ka Lulu Mall, kum shibantaban kentiu yakayo ka kot Kinong Rep, madakajala Meghalaya hibaro away, kamtam yu so nyamtra, haringkat berkiwe-kiwe ki so kipai, ki umso, ki musla, berkiwe-kiwe ki jat jingbam jingdi, bat kani kade kasin ka baningkong ha ka ba, inong Meghalaya kilayo kum kani kalan, man paninam ki so jong ki hanong ba Bengaluru. Habakran chilat pathai kubor hakakat santre ubanay no pra arhajar arpulay hanong ba Bengaluru hadian kate ka program ka Dr. Maisel Amprin Lingdor kalaong ba ka jirap lam ni Kinong Rep hakilang baro kalong ka eka badan kam ban le palwat lada kidan ki katto ka ni ba ong ba sarkar kala supot yang pisahang ni hang tai nay gitu ki bakran penrem bat kan thoy ka sarkar kidan ka jingmo jing berkat balingkot habayo ban kran ki katto ka ni ngot ki bri ki syang basa Bengaluru ki belawan siya ni yo pen inam so nyamtra kila ong buso nyamtra na po Kajala Meghalaya idu batat dor babang batiang banyan ujor bat kiwi so nyamtra ni kiwi ki jaka bat kila ay ka jingero Kinong Rep Kajala Meghalaya ki belala ban pen iye ki so baam klemple dawai satya. From Bangalore. Today I came to know about this fest, so I and my colleague visited here. So we tasted oranges. I don't know what is that name. So the taste wise it was good. It was different compared to the Nagpur orange, and I recommend everyone can come here and taste wise they can try once. Whatever the products we are getting in Bangalore, hygienic wise and taste wise it's very different product wise. So I recommend everyone can come. I think fest has started yesterday, today and tomorrow. I recommend everyone, it will be weekend, so they can come and try. Yeah, I was surprised. Taste wise also it is good, and it is very reasonable also. It's very costly, but it is very reasonable. It is same price almost. It will be same or it is lower than the Nagpur orange. Good, very good food. Because the taste wise is so different and spicy also. So now compared to this product now, first time I've tasted it, it is too good. Regularly, Kasi Mandir taste, okay. Regularly I used to come here for this, not an issue. But it is too good. Yeah, please when you try this. And the price is also good. I'll buy orange. That chili, soaked chili oil, it's also good. Collection is good. We'll try something else.
boleh pi barok ngadai bikin apa seminar pada nakar Directorate of Food Processing along kumu technical associate teknika program mentak sini kedai program ba organize daka department daka government of Meghalaya langba ka kedai ka Directorate of Food Processing teknika program ka government ka persyang ban promote yakin ki kasih mandrin jongi Shpo Bangalore mentak sini kedai ka sen ke Banungkong ke nalang government kalau bandra ikum kene program Shpo Bangalore nah banta punya usok si mandri lamba kene program ilayo I ba bon kibru shene kilaong ba une usok jongi ukambang banye kuto ba kio kene ka jaka jongki kiong ba ukam bon kita ka badro ukambang kambon kita ki flavors ya menta kadi kesing kebaar increment ba sibet janmet badlasai ni kibru ki khanwan shushu balai isim ki nek nong rep ki jongi knang baka state jongi kan kyu mai ki so jongi stay kinong ba kambang ban ka ki jela ba pero untuk mune so kasih mendrim ki kwa ban promote mentah kadi kaya sim ke Banungkong baki jet yakni ke politician Shpo Bangalore bakin salong ke saat ni jaka ma nong kadi ke promotion Kejanit kapag men nakapenta kinong rep jongka jelam Meghalaya bagi jungi mentaka janit ngawan kerpang syadu Shpo Bangalore kapag ayalam ye kini ki farmers producer groups ki farmer organization ki farmer companies ki self help groups ki bala pun ha ki balaya te lang ki balaya soy lang haka business bakin yawan ra yo so nyam tra jungi Shpo Bangalore manakanip yu ngide a similar thing for bangira ye ki farmers Shpo New Delhi but katul kalakon popular bahai yang so trun jongi entah kesengi wanlam saya so nyam trade syakane kathan Karnataka mangindi ikini kiso jongi yi hakane galulu mall nilade biya soy ya sos kulat hakita yau kibalater kabanne adu arsnem kindi hidukan ki prepare akabakini ki groups paro na saudong jong kejela ki batre panwan la ai ki ye kanikalan bikin wan di ye ki mar ki mata ki choki yo I nadu somenken adu slasha adu shenrai somarin ilachi long mentap yo I baro kini ki products ki bangishna kejela Meghalaya ukasuna lawan ban display hang ni ipet kidon ikat preserved pineapples menta kani kedai kata kayo kabang inong rep kijongi dei ban ship kabu ban le bha ban trai bha government iki ban penkiu ya kajing im jong umar bami antikwer ki shakiyo saudong jong kepertai balai tang hari India ngin ai ki kita ki drying machines ni ai ki processing machines shen menta ngan le jirang aka arpo lani atway krik mentau bunai ngani play ya ka way pat kejat food processing syati Shpo jirang aka bangidon kata ka waxing processing and grading machine menyerap yakin nongrep bakin snoku ya kata quality kebetulan kam kinawan sikiyo kini kam don show kata kade napang kaladon kam ke grading ke babiang kaladon kam ke packaging ke babiang but ngin yarap yaki farmers bakin snalut ikini ki different types of materials samne nei kilaban penbekiang yo sing
Dan ni pilaban dia using teli. Pilaban pengekiang ya usenrai ni pilaban dia usenrai teli. Pilaban dia usotrun mentang ni ke government mentang ngidang perkat nei bangin yo ya kalat panir tie up pada sekumno bangin pendon kam yang tu sla jong sotrun man balade prep sotrun. Yo you tahu jack sai. Uba ki company internationally acclaimed company. Di wan pan pendon kam yang tahu snake lane ke snap jong ni usla berjengam jong sotrun. Kini buy products. Ini keren kumno ban pen increase lane ban pen kieu ya ke jengyo jong kinong rem. Kani kedai ki kebetulan kamben le. Ngite pakindon bagi bong oh ki ya pelut bisa. Oh ki ya le kemne. Oh ki kitu ki ba criticize ke sarkar. Pidon ke jengmut ke kat ke berting kot pelat berit pelat. Tingin ya keren bat ki farmer groups. Ki badon ke jengmut ke jeng perkat bahe. Ki badon ke im ke bahe. Ngin ya kenduk kumya kita pinda yo I kini ki kon samla ki bedi dukan kini ki jakang. Kanu kedap ke jeng keban ke mensin. Ngong kon samla. Yang joj on ki kampila bele. Wan syakmat bat ke sarkar kan yarap pipi. Ke skim ke cak pekejak ke bangiwan ra. Fokus CMLAB Prime Hak tourism sector ki kali nam tak ki nong rep ke ai ke bangin kwa bande panirap iti pini ketiu no ikjik pujongpi de kane kete ko wei kata kalan ke kabung ke bangin ai ye ki kon samla pilik pet man iwi pi dokan pin ye ki kon samla sudah ni don ru ya ka cultural exposure la ne ke exchange hak ne ke sni mentaka sni ye I mene ki don ki tribals ki bodon hak ne ke jela Karnataka ni emerging lang but kini ginong shot nakatan ke jumi kindapet ke rupam riam ke sering kindapet ke rupam song shit jong kajing shan kajing tem sing kalong kabaya jan bahai kini tribals ro kani ru ka unite ingi culturally kani kita ka integration ka bangi ngidon kam manwan ra akmat jumi nang ba kan im ka culture ka jumi kan im kata kejinglong nela kejongi ban ide ban teki ya ke pertai berok ya kata ke culture ke pangidon ban ngasngau ba dai ban ai kublei ki officers barok ki bawan dalam akajing dalam jongi ba makul menta mat nganget manang ni syakmat ngin nang residom ai kublei ibi officer na po agriculture department ki bla Shimli kani ke benta banya semran lem ye kini kidong rep jongi ki farmer groups jongi but ngada kemen shisha kadi kesni ke kemen nam ta jongi nak ta mangi ki ban rei ha department of agriculture farmer welfare pan market ya ke wine jongi ka wine ka penmi at a small scale the small cottage industry tang nakajing ngau tenat pan snawain mentangin ra ya ka wine making in a professional level menakini ngidang sudah play ya ketuka wine center jongi ngapo mau dia IHM menta ke government kemut pakan I funds no ya gitu ki kon samla itu ki longying ki bala jumlin ya kata kajing sna ya kata wine but ban market no ya ka shakti week pan ki states ngidang ya keren hak tugas ni bangidon kamban kebiang no ya kita ni licenses jongki bakin yo ban market iki ya ka wine na ka state jungi shi wait for the state kadon ka takaway kendon pangihap pendet we're going to focus on wines in focus ru haki vegetables jongi lada kinong rep ki yai pong ya ki jor ki jongki klem pendon kam ya ka dawai sbo kapan wan lam ya kajing snail kajing pang punta terter kata ngidei ban market iki organic products jungi mentan ngidang ya keren bat kini kinong punya jong lulu international yang lada pidon ki juru PPUI menta ke government jungi takatu kan Islam menta kasdang ban penroy ya kajing pung ya kitit arjat kitit mo button mushroom and oyster mushroom
Ya kitoro mentang hindi. Katulilay ngilapa i officers chadu siya Japan isyong sibanay siya si manhikay ya kata technology na Japan. Kani ka integration ka bangidon national international nitmutang kaway kumno man pengkiw ya ka jingim jong kinong rep manta hantay apo aposlong ketika potato research center ka jongi KUE nginang persyang menta bantung tikna upan ubala pan tao yaki chips menta ki company repair yung upan hakarilum ki jongi upam snyam ban ya upan ubakiyo ubakam gem siya kanigi dito ikwa menta yangi bangin design yaki seats nginang pedre yaki seats ki company repair uncle chips lace Kibay ki company Dikwa mentaban wan Matladang ila manikay Yang kinong rep jungi Bumintong Ito kijad pan At bahasibon nam ta jungi Ukaw jungi The sticky rice Kabalong unique maha Kabalong very high in demand Internationally Mentangi hapan encourage Yang kini kinong rep Jungi Wat penron kam dawai Lamar ke organic certification jo kini kimar ibangiwan ra sa kum kini kiyaw sa baro kadala kabaningkong kinkeli kiladon organic certification ne kani kadai ka jingkala jong karep karyang lakot ka kajuk ninyo taki yaw kibandi yaki jur kibala pendam kam yaki kini kidawai kibalong fertilizers kibalong harmful ya kakot kia but ya kakendor ma'am ngai ba ka government of the like a focus kani ka markets for Bangigan substantial ajing la de jong ki farmers ya usok nyamtra ajing la de jong ki farmers ya usok turun ya usin rai lakadong ya jinja jongi ya sok madit lau ya sok madit masalah kalalong kajing ni kabakaw kata kajing klik hindi benkeli yang ni kasabkan di kita ki farmers ibala kajing kiu jong kini ki pricing jong kajing yok nong jong ki farmers la kumno ru kini nujar hakini ki snam ki baladep Shipau snam menshwa bat mentah Dikali ki farmer groups takno kimi kidon ki farmer groups ki bakamay silak siteng arlak ro si benay tetapi ang kampiyo revenue don bok bak government kampat don special taxation like naka taxation jong district council aror ki marem kasokar kalong ini bandon taxation for produce in form of vegetables and fruits. Very good. Pangibu eka hakatakan non-forest product. Ngai lada pigan hakan forest produce kinhaksil takadaw yung sensaru. Laweng tin naka forest produce. Matagi yung ka sensaru na babador. Kamday mo duna babador. Kalong ba hakini kajing kala jong kamariang. Kalam la ban safe yaw sensar hakapor ba kadi ka peak harvest so kajing kalaki ayom and all that umrengi yu iba usensar rungi udang biang kador kasulong ba market pricing is up and down ki farmers kim de ban ke bandi ye ki mar ki kila na udin sane sing ne uso ne ki musla ne what ki bandi ya ki mar ki mata jo ki ban shaknya what caught ki farmers what caught ki middlemen se ki farms jo pi ni wan ram ye ki tu ki market ki baper let ki le by markets mentalingin sa panmi ye ki outlets na kamta organic produce bon bang ni perkat alam kra market Apollo market Hamuda market ni di bandon the organic marketing of produce of farmers lang bagi farmers jungi kinyo jingkermen batladang yele hakata kerukom
Natharay kan ha. Isnong kithaw kidorbat district council ka state. Di bin tinay nagkat. Pandup kiyo kayo kakot jong kinong rep ki jong